I lijep pozdrav svima, ja sam Balkanski Učiha i sada smo tamo gdje smo stali u prošloj epizodi. U prošlom videu sam rekao da Naruto umire, a sada ću vam ispričati odakle Naruto ovaj ožiljak na desnoj strani i šta se tu najverovatnije dešavalo. Sada, da krenemo u video, da. Ovako. Najverovatnije, pošto je Momoshiki rekao, tajna sudbina bogova je da će ih jedan običan čovjek ubiti. Verovatno će Boruto postati bog Shinobija, isto kao i Hashirama. I da, eto. Najverovatnije su se to kao ta sudbina ili to proročanstvo, mnogi bogovi su shvatili za to proročanstvo i shvatili da Boruto ima taj Yougan i došli da ga uzmu od njega, da ih on ne bi ubio. Ali tu su ih Sasuke, Naruto i Hinata zaštitili i najverovatnije su bogovi, kada su vidjeli da ne mogu da mu uzmu Yougan, oni su mu presekli oko i misleći da će tako uništiti Yougan. Sada, Hinata je verovatno na samrti dala Borutu Byakugan i tako oživjela njegov Yougan, kako da kažem. Jer verovatno su mu bogovi, kada su mu presekli oko, verovatno su svi bogovi, da oni su mu, šta pričam, bogovi kada su mu presekli oko, oni su mislili da su tako uništili Yougan i da su ubili Hinatu ili ko je već bio u toj borbi, to se još ne zna ni u mangi, i presekli mu oko i Hinata da mu je dala svoj Byakugan da bi mogla da oživi, Borutov Yougan. I tako, zato je Boruto imao Yougan u borbi protiv Kawakija. To je to što se tiče ovog videa. Malo sam se zbunio u nekim delovima, nadam se da me razumete. Pak leđa. Izvinite zbog toga. Znači, imam bol u leđima i sada šta da radim, snimam videe za nekoliko dana. Tako da, eto. I da, to je to što se tiče ovog videa. U ovom videu sam rekao zašto Boruto ima ovo kao ožiljak na desnom oku. Sljedeći video će biti vrlo uskoro, a možda ovo izbacimo nekoliko dana. Snimam ovo sve u jednom danu, ali najverovatnije će ići nekoliko dana da bi vi imali vide. Tako da, to je bilo što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali. Do sljedećeg videa. Pozdrav vas, Balkanski Učiha.